Kardom don marli pini nila ko puthor anthol nali tum kelang bom mate ka chingona ya channel Karbitich 2.0 along lapen aprang sika do kavela nili video mate nili channel long kelang ara do an bansta mi nili hin pen Kardom pa jiriglo Kardom lapen non kelang bom la Karbitich 2.0 channel long si subscribe kelang pol nali tum subscribe ikha lapen la dung her la belarjan thadi Dr. Berpon ekda thalla lo polte munon fit kapre ka video le nili upload sita me notification nali ta prang afan mate nali tum kelong da prang afan lapen pinia video bang kenang litum non molam laga chithang or ration card long koson se Adhar card link ma pula so phathak sinili ingke thini west nali tum hala so video lona pachini ikpo la sinali tum la video ke cheng pen ki jodan lang igon la la pula nali tum chini ikpo lapen video lang le apra nali tum la intro bang asap so lang ikha la intro lang da phet video le cheng pon phet lodang tangte nali tum la intro bang asap so lang igon lapen afrang sinili first step bang thanik panali tumhan online process bang online process koson son sila Adhar card bang ration card long link deni mapu so process nang than po la nali tum tadak theklong po link Adhar card to ration card product nali tum la thak la main title bang theklong product lapen the government of India has directed to citizens to link Adhar card with various vital documents as a ration card. Lapen lahai hila dak nili anba na pure PPA lo. Lapen benefit of linking Adhar card ration card dak ta PPA benefit malungi dak nalitum dak pure iglong po lapen documents ma PP sinaing manalitum dak documents ma aprang sinalitum dak lang damingo a copy of Adhar cards of all family members along with the original for verification. Nalitum long kadok awe heming si Adhar card adopen nang po lapen original nang po lapen a copy of ration card ing si ration card o copy la print out kuri nang po lapen a copy of bank passbook nang po lapen photo nang po lapen first step nili nang thanik product step for Adhar link to ration card online na process bang son lo claim ning pulote nalitum dak step 1 dakta angsi total nalitum dak theklong po la step 1 the applicant must visit the official website Adhar trading portal using this link la so link ta nilim ana peklang ikpo la online process la penodak dam penalitum step to enter the personal details then enter the OTP la penalitum hodak si option di Adhar card la ration card number pen nalitum dak OTP nang le ikpo lapen OTP nang le dat pen finalitum athing no now the applicant with redirect to Adhar setting application page click the start now lapen nalitum lo ako kapre ka page chingpu to po lason apia so dak nalitum la thek polang po lason thek polang po nalitum lapen lason apis dak input pen apit nalitum start now pu ketok option di start now pu lasan ke top option di lapen lasodim nalitum ber ignang po dak ber dat pen finalitum enter all the personal details and select benefit type from the option menu select ration card as a scheme name lapen nalitum la ration card number dak details ai hoi dak ber thainang po personal details mane amen village ai hoi arong amen lai hoi ber thainang po lapen PA benefit ma AAY lapen BPL lapen APL person do ration card lapen nol dak scheme nalitum dak la picture long peklang ateng nalitum ta dak sonang klang ikpo lapen step 5 bang after giving all details click on submit bottom lapen details fill up thebe na finalitum submit thegloi nasadim nalitum ber ego dak ber dat penalitum si mobile number long mane OTP nang lepo lapen after success verification for details the applicant will receive notification Adhar card has been linked to ration card lapen nalitum jong se adak verify tang elo polte nalitum mobile long stame message na lepo je Adhar card banga ration card pen link do elo po lapen next bang kenalitum han offline process nang than ikpo nili offline bolte nalitum step 1 dai bang ke the application must visit the nearest PDS center or ration shop nalitum offline jong se claim bolte online में नाली पुलते नाली तुम अफ्रांसी नाली तुम लसन ration center मते ला सांकेरों रॉन धा ला सोडियम ला lamps पुपुता दो ला पेन control पुपुता दो कार्बिटुम लसन से कदो कविता ला नहक तो चिथांग लो ला पेन lamps पुपेन ला control लसन ला पेन cooperative पुटा पुपु ला सोडियम दाम पेन नाली तुम ला कल्ते नाली तुम ला PDS center लोंग दाम एक पेन नाली तुम Adhar card chiponang po step 2 nilidana pore pi ekpo
submit the all above mentioned required documents in public distribution shop BDS long la ration card shop long la tum nang ke hang an documents nali tum nang ke hang an mane people na hang la tanili nang than ekpo nali tum Adhar card ponang po la pen Adhar card la kido an amunit ration card long an ma amen kido la somni tum Adhar card nang thai po la family members bang la pen kadu ka family members ta dam nang po ration card lo la pen documents ba submit nang po la pen on submission of documents will reach the appropriate department and application will be notified by email or SMS la pen odak staminali tum fingerprint hai ta bernang po la berdat penali tum submit pola dak verify elo pola tenali tum mobile ang stame SMS nang lepo la pen SMS how to link Adhar with ration card to SMS bang non dal an facility pipilang stame da example da piklang pondad lo da nali tum puri iktame la hello la hini la bang hini process nali tum offline pen online bang ke la pen aku ing si proses dolang ni nampik lang ik panali tuman a process bangke la pen jong se online online bang non nilitum la asam ang dang bang online bang sulile la jong se online sulile pulde koson ma natani nampik lang po example nili dar nampik lang pon punali tumpan online process bang la pen jong se asam lo se online process bang lo pulde nali tum dak thek polang pola link Adhar with active card pulason tuye nali tum thek pon loi la pen lason se klem nang pola pen video nali tum la kijut an lango kicheng bin kijut an la pulde nali tum dak chini pu detail salam bang la pen lason tok pola pen nali tum dak thek loi select category la pen la berge tok do ration card number pudi la select category long berdet pen nali tum dak AAY la hai nali tum ration koson ration card ma BPL da la pen APL puta do dak penali tum select pon ego AAY pulte AAY select pon ego la penali tum dak ration card number bernang po la pen la search pulong bernang po la pen dak tok do linking Adhar with deactivate newly approved card put tok do la pen dak ri penali tum theng no details nang check lang thai po la pen details nang lang dat pen phir dak nali tum ingsi option long po je link Adhar with ration card plus on po la se muasam lang wang lo polte nili nampik lang ekpo koson son se online link kurining ma la se lada la bangke nili tum la asam por kali dak bangla la Bangladesh pod stame non al Bangladesh lang ba online suli wala sila sa website ta long lo la pendak nili tum la asam pod mandak pen bange son link kurino na si la hello online process mo ajong si asam nang tawang lop te same process pola son ho la penon offline aku nili example ing si example mane nang piklang ikpan ni tumpan video nang tum skip kipin pen lang igbo mo la penali tum jong si kadu kawe heming sigunon upload nali tum la so application form bang la so video description link long dui la so form nali tum download ik dena application for form for Adhar shading with ration card pulason dui ya nali tum tadak thek pon lang po la pen afrang si the head of the family member as a ration card da amen nali tum dak amen to ik nang po la kuma si head ma ration card long kuma amen si dama la so men ma da fill up nang po la pen dak serial la po kung bang nali tum thek pon lang po dak serial number la pen dak name la pen 12 digit nason di Adhar number la pen dak ration card la mangko na men se doma la somen ba nali tum dak fill up nang po la dak fill up dat pen finally tum la Adhar number ba Adhar card number ba dak 12 digit nali tum dak fill up nang po dak fill up that pen la if Adhar is not available tick the reason pia reason ben se la Adhar card ka we ma Adhar card ave tum pole dak pia problem ma do la hini pen nali tum dak chongwa email lo option bangla nali tum ninghang pen chongwa jana la pen relationship with Adhar head la ration card lo amen ki do pen peer relationship si doma mati pi ka che phuma la so dak son pul nali tum supo pul de supo son pu tawduna la pen supi pul de dutar ma a equal te brother son la hai hui nali tum dak pen fill up no la pen la athak dula ration card number banali tum dak fill up pon igna pom mate
berpon eknam po lapen dak nang litum mobile number bang dak ingsi hem isi pen ingsin mobile number lepidun tame lapen email do polte email hai huita nang litum dak pen pitame lapen la fill up thai pen nang litum dak signature bang nang litum it's have self signature lo dak signature pinang po nang litum sorry dak bang ke nang litum signature lilo da hola office long kumama manager ma president secretary atum signature lo dak bang lapen nang litum phan just tame la so form fill up that pen nang litum ihong check no 7 days submit that pen ihong check no 7 days kalte 10 days bag lapen nang litum just tame nang litum balance tame sms ai hui nang leik po la sila bang si shortcut lo kadu kawe dun depin chogi dak bang ke dak nang litum amen lapen la Adhar number la hai hui dak fill up pon thaina la so form nang litum submit dam iko la sila so video lang bang la anchol la pen pene jong sinili ingsi thini nang thanjong si chok chepul te nang litum nang puik tame comment os tame la pen nang litum mithang jong sila hai hui thek pule nili phana arju iktame nili nang reply din po comment no la pen la son video ke lang long bo mi phana litum la karbitis 2.0 channel bang subscribe iko la pen 1k nang pe pengden po pusini lening chithela nang litum nang chinghon pen non 600 bang complete la se 1k pani target la se project banale tu 1k bana play donon la pulte ni listening samik po la pen la sonsana video ke lang long gari panale tu la kai ke tala karbitis 2.0 channel bang ke lang dami ko mate subscribe ngo kasi pinia video lang mala anchalo nali tu masa video ke lang pen chini po tahalo ko sonson mapu kasi mo next video lang la se tang ke dome thakme ka doga beta Kardom